Okurugira abataka b'omwanyogo nibagirangwa abantu nibakira kugwa omu kiyanja eki. Twine report yemwe one of the churches is twino reporting roba kugira ngo n'umuntu waba buzira mu church kandi abainemu akantu mutwe. So twaduspecting ngo so tutayika kitoza kumuyamu mizi kutamuteka kivera ndi twashanga tari. So face je itu yamutwagironda yabura kungijo twashanga itino damage kugira ngo yitiro samo yabije baginagamo. So tugeze kuronda uko yakobasa kubayizire ninga ngo kwagure kandi bitakamanya. Ogo yarewa abantu ababagira kiyanje eki okutaha mizi niko kuterera polisi. Hari yagate no bamureza agumana ashuma mpora nuko yamana ibagambira cyamana nawe akatera polisi bize bare umufata niyo twashiwe sahe giye uza kunaka kureba akabata icara ejo yongeraho niki bare umuntu arukuriya saidere ya mizi kuriya atko batriyaho nankafande wa urukuma harugurayija ko kutera cyamani rero cyamana katera polisi rero polisi kije hata bamwe bakumwihaba. Polisi yaika kiyanje eki omutumbi yagwihamu bagutwara omu kabafu ahirwaro lya Mbararufaro. Ebyo byona bikiryaho akasheshekera izoba habaho ikikwekweto ekyabakebembirwe polisi yambara kandi eki kyakwata abantu abatwire nibahenda amaju g'abantu bakabibaho ebyabo kandi aba babashanga nebisi. Ebyona bijaho bwanyuma omutaka omwe omuri Mandera omu division ya Kakoba okweterera endura polisi nga hariho abantu abatamanyire abamutahirira omu kiro ekyabusheshera izoba bakamwiba ebintu bitarimu na bimwe otireho n'okumuhutaza. Shaje bantire tochi bakushaba sente kuba mutireho muhoro nareba kuza kumutematema nabagamba sente izibezera tubahereza kupata sente zabo bagiye batire sente batwara laptop batwara power bank n'esimu ibiri. Tugambira abantu b'inyungu ezenyigize byomeze mu kureba abantu bingeze bakutekanye ahantu zanyu namuzisibisa konkenye igeze zirisefu bine ubu akabutwa kwesera kijaka cyaho kora byo mukono wabano kwa tomunda kwigure kinyoro akantaka abantu binyitoshe mezo bagira ngo numugera mu kwate kufuru ugiteka higuru yo rwijoro usaba ukeza gusubira here kufurira heru omundo teka mu bitese kinyoro onyama ata abana bo kurugiro kutantugamba nabo ubukori yo bakozesa nabakwata either akatahimbwa nenga akoma kona akaringwa akagondeka akarabya omukijaka cyaho kubotire kufuru then akasinduka omunda kikatinduka omunda karobe kinyoro ikiriyo ko munda hansi gota kitire mu kufuru akigumana akigura mpora arwigura rwigi ngo kureba umwibe nagushanga omunda. Embwa ya polisi niyo yakora omurimo ogwahenda kwasira abantu abatano kandi aba babashanga omu kyanga nicyo kimwe ekya Kakoba. Aba barumuza Kigarwango kuruga Kyazanga, Sebunje Anthony owa Kyazanga, Milton Ashaba owa Rutoma, Constantino Tumuhire owa Kashonji, Ronald Kankwasa na Aman Amanya. Jeza ukureba ngo kora abonyame munda teka mekufuru okuteke kufura hero honko kasiba kari akabati omundo kateka mekinyoro tikikumara. So abana abo benyini bantu batugambira ko bakore ibintebi bahirize kwatakinga umuntu omwe nangwa n'umunyamahurire bamutema bamwihe bamuyeho konka tobasa kwaturinga tobakwata. Amakuraga gasha kwa Ivan Tusime na Senyomo Gideon aho muri Mbarara.